Kitong punya condo. Kaki semati tangkap. Aduh. Alandu selaku tak lemar Cong, ngatay satap, Cong. Iya teh, berapa teh? Berapa lo, Cong? Kaki nggak tahu tang penakan, Cong. Aduh gila. Amain bandul mo ngoca anu ada minu taron na ko. Macong nggak teraki, Cong. Tahu, Cong. Tahu, mayu-mayu wala baraka. Sancho, kalato. Gila na talo kali-kala na. Awa ro satap. Ini mah. Arwa amain gedisa. Benegi kaki, Cong. Benar itu tak pernah ro begurumpan kun koroamin. Nganji koroamin pesada kamping apa apro. Mero mana. Boleh, Cong, kau ni parlo, Cong. Pakun koro gerintingan kok dia. Boleh. Yo. Iya mente. Aja. Kelangkong jaya. Kok ya kita udah malas cah. Suruh mulai ikut teh. Dena, Cong. Engkau sengaja tak lambat, Cong, keng kakek pulang kita cukup umur, Cong. Ngeding kau pengen, Cong. Iya. Mangkana kok setagah ada enak ya bene keng de remah, Cong. Lambat hupan kakek ro bene keng mate tetabrak juga. Keng pate oreng. Mangkana ruak bedoreng tepan toron. Ipate orang de remah teh. Kok tak ngiding lambe. Kok karo ngiding ya setiap pah dari kaki langsung. Jadi belambak kembi kaki tak citi ke bende teh. Kok takar sampai raja ngari. Ngajong, wak sampel lebat, Cong. Rumah, Cong, nombak, Cong. Yo. Jadi belambak bapak benikin tetabrak. Kaki pasti karo sing bende setia. Siapa sih mati tang bapak? Main kok awak aki dia daripada aku aki dia aing dari tas langit juga. Siapa orang kita? Main kok teraki mayu. Jadi mak orang dia. Engkau daripada potato lang. Areng, daripada tak mata si pote, awak pote tolang teh. Kayak aterakin kok ke orang dia. Pate nang ku gitu. Tetap kencet nunggu dia tetap berat. Betul kini pate orang. Aterakin kok. Sang pala bapan cuman situ, Cong. Situng re, saya beri kakak, saya pesen kaki nek kene Cong nek pesen di bapan, Cong coba terok kakak, Cong. Ya re, sang pala bapan teh. Kunto mandi ya, situng. Ada ponen, dia tak sangko lagi apa? Kunto roy sangko lagi riya kakek re. Mana tahu kakek? Ngeding kopi nggak, Cong? Iya. Hari ini dari bapak. Kita? Iya, lagi ya. Ini bapak dia. Kok tak amit-amit itu? Maju langsung Indonesia ke orang semati bapak. Apa lu Cong jangan nafsu, Cong soal dia, Cong. Entar ke lu, Cong, kamak kay wali, Cong. Monta entar ke lu, Cong. Takut kaki semati, Cong. Lebih baik kaki tebang mateng. Awan orang ini patek na, Cong. Mangkan entar wak bade kamak kay wali. Iya maju. Aterakin kok kamak kaya lah kasapa boy. Kok akhir malu seorang si mati tang bapaknya. Bumak kay ni, Cong, tak anu, Cong. Ini jangan, Cong. Tembak tak medes, Cong. Gimana teh? Kok aterakin kamak kaya kita? Assalamualaikum. Yuk tamu jadi mada kada. Jadi kaki soko dah. Moga ke atas. Panajing ni pasang ning situng. Tabu ngak kentong. Bucil ngak kenong. Ruh lala. Waalaikumsalam. Kadik bertamu laki. Mak Kairi, are dari Papua, apa dari Ambon Mak Kairi? Siapa nyaman? Mice bulang agak apa Mak Kairi di India? Apa dari Bulu Urun? Apaan surban apa tak kena ke tukang areng
macam cek penting nak bajer pola bade kaparlon. Engki leras mak ke. Neka keng polan panakan ni ketro selamat neka. Polan benar tak man pelemat. Oh, ken kaparlon ni kesampean ki. Nika bisa sampean deki nika ki. Pola sampean aku tak anu ki. Napa sah? Ke mana aku tak. Engki ka dinto ki ya. Tak dito. Je nak kanak raya. Idin jeling lagi pala saran jeta bunu saya atau kara. Neku are. Aren ngak soson rebe. Duh pandang nemu lako. Oh iya nak paham. Nika sing sampean deki nika nak malai sampean nika selamat ki. Nika sing sampean nika deki kebai mat selamat nika tungi bang. Cek make ambon deh pasti beri sampun pejing kok. Ereken engkok peji nara. Cek yang kok lah tahu cek angot songot kadeng. Engan dia songot lah alat-alat ke bebe. Ki beri sampun peji payah angku makai. Porala. Ka bertipi ki pele mana. Oh iki lah apa mana ki? Engki. Nika sampean mak le anu nika. Nika sareng kula ipareng aki ki napon lastaris ini kampon. Eka keng pakai sakone engki mater Iya, matur kena kong. Amin. Terpandang selamat. Neng ya tore ka dito. Iya, ngireng. Waalaikumsalam. Aduh, ja apa ini? Padahal ko tak ngarep ri engko keng niat atolong kau. Kok isalmi sampai seria. Mun pas kempas bade poleng kok pas sok. Toro nari setire mak beten ngeres kapi di tak dek mah perasaan mah tadi tak nyaman sekali perasaan dia beda apa tuh ya padahal si Toro gede lah nyengok perempun lah tepak ketang perempun dia masa agen salah dia pola sih nendengah ikledek rubah itu ya tipe angin dis wis kah perang kada. Cong. Biasa na wak bade gledek bajer ya. Lebet biasa nak kana dia. Jadi mbak tempat itu. Wak roh bade gledek temor mayu. Mare le lebet nak kanan. Mayu lepas berangkat mayu. Salahkan pereng angin dari mengantuk tuh mulai deki kok enang dina Cong lambat cong semata bapan kaki cong. Ah, dua cong. Duk toduk mumpung ke TV biasa banyak kancan cong. Setia ke TV cong. Biasa nak perembi kancan cong. Gimana teh? Internet nongki ke TV teh. Ayo. Tak gede ni setia. Gel ban kaki. Ayo. Panjang kayaknya kemarin tolong aja pancur kabeh mare.
pikiran tak nyaman. Beda apa pikiran tak nyaman tuh? Mak kayak beda reng lego dulu. Tadi tang musuh, anak tang musuh lah. Berapa le? Mak tege ateng ke tengah narik dia. Ketika kita si mati tang bapak, mugu tang bapak kita tetap beralam. Ketika si mati tang bapak, mon setia kakek pada kau tamat kak. Ya bade penerus bapak. Ira mon mati nangko, macam dinji ya. Cerok norok, cengkok si mati sabun ke TV. Nenang kakek gelu teh, wak kebudi gelu teh. Tengah cong tengah cong cong. Kok cuman mesen cong. Iya teh iya teh. Tak di dulu kayak gelak marah habis cong. Manter bae cong. Ya wis ya. Kakek pun tak hukum mesti cong. Kakek si mati tang bapak. Oh ya, hormat cong kakek cong. Kakek si mati tang bapak. Ya teh mati teh. Ya teh teh. Hari ini mati tang bapak teh. Ya Buang keleke cong. Buang keleke ayo. Ayo, Buang keleke ayo. tak katahu mana itu. Om. Ayo nanti, buang teh. Keropi cong sepate semua. Capek je. Sudah aji semua tu tang. Ayo cong, mesti teh. Ini teh aman teh. Aman Ya kita boleh gelambok kok teh. Masuk gelambok orang kita.